Жариган арга чуба только ихте тыбыстымны боларыз. Мен дирккана зарыда тахт. Сосиски очень вкусные, когда ты жаришь их, и можно их есть не сырными, а жареными. Но вкусно. Тоёжный чай, винегрет спаю, отонам тоннах. Ага. Онна масам тоннах. Онна. То бухарары хататын батта. Ага, бухарары хататын. Уоргу таан костёрга. Мама, привет. Так, бу себитер опытор селен ол работ. Волоттар кара-каралан бу терелабиттерин көрдөн эрелер. Роктор буллар, роктор отто пока көдү хүжалар. Терелабитер отто бу көрөгө көтү бәтим аннык болар. Бу таска бу табылыр бу ток була, бадарам була мандыкан ди. Тахын ондукан бу өлөн калан баранны хатан сытан бу тастыян кабыт. Кини оллатан бу динозаврдар инлерине олар хажут үенденер. Анан жигинен сүрдэх седэх ток болар көдөһүн болар. Манда итмен онда тагысында бу бакын, бу көдөһүнтен такар тагы каз биги тагы арыян тахан булукуннардан бу үйрөтөлөр. Манда булан барына багар кимехара археологический токтак болу, наклонностак болу. Музейген элбэх манда анан кихете биле бетбете жетерлен хөбиде ханнар осколотгар белектен сөп тох биология кабинетига арыген биханы осколога белектечбет. Вот и некодук там блин дальнейшем ото балыктыктара хаякта тахамат улхасы бу терелабит көдөһнете казби оголого көдөрөр именно бу хамскага маннык бар ди кайда хатары ден көдөрөр боголой дигелпет онотон хоролто ултыр буллар онотон сөбүт энерге ханада. Камень поднял и там маленький что-то увидел, но оказалось, это тетралобит. Да, еще. Ну, с ребятами пытаемся найти, но сложно найти. Они очень скрытно там залезают в камень. Да. Сначала долго искал, не находил, а потом чуть-чуть вверх пошел, а там под камнем был один терелобит, а потом второй нашел, а потом третий. Ну, сначала, я думал, сейчас никакой рыбы не будет. Ну, я думал, уже вытаскивать. И вот, смотрю, и она отходит. Көдөһөн билен улуңнагы келдиңде көдөһөн хамы хыннада айылга жыхыннада оходы холор аз бухыр хымпалака хоно кун эм бартай тукта кой бәте маннык эргисе турар болар ол сүрдәк шугай болар о сүрдәк шуй школа болар